Господи, помилуj, Господи, помилуj. Još se molimo za preosveštenog episkopa Ispolajte despota. Помилуй, Господи, помилуj, Господи, помилуй. Još se molimo da Gospod Bog naš usliši glas našeg moljenja i da blagoslovi dela ruku naši, recimo svi Gospodom usliši, pomiluje. Помилуй, Господи, помилуj. Još se molimo za blagočestive ktitore i osnivače hrama rođenja presvete Bogorodice, čije je stidanje i u slavu Božju počelo, da se njihovo sveto delo uspehom završi, za njihovo zdravlje i spasenje i oproštenje njihovih grehova. Recimo svi, Gospode, usliši i smiluj se. Помилуй, Господи, помилуj, Još se molimo da ovom svetom delu postavi anđela čuvara, da izbavlja i štiti od svake zle napasti, smetnji, vidljivi i nevidljivi neprijatelja, da snaži radnike, recimo svi, Gospode, usliši i smiluj se. Usliši nas, Bože, spasu našu uzanicu od svih krajeva zemaljskih, on je daleko na moru, milosti budi. Gospodaru, prema našim gresima i smiluj se na nas i na osnivača ovoga svetoga hrama, jer si ti milostivi Bog koji voliš čoveka i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetom Duhu, sada i u vekove vekova. Amin. Osvješacija temelji svjetagog hrama segom u imja Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. U imja Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Osvješacija temelji hrama presvete Bogorodice u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Osvještajski temelji se, okropljeni vodi se svješenja, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Osvećuje se temelji hrama presvete Bogorodice u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Povelja. Po slavu svete, jedinosušne, životvorne i nerazdeljive Trojice, Otca i Sina i Svetoga Duha, u spomen rođenja presvete Bogorodice. Mi, Vasilije, po milosti Božjoj, pravoslavni episkop eparhije Sremske, na dan 22. juna 2013. godine, za vreme arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradskog, Karlovačkog i patrijarha srpskog gospodina Ilineja, episkopa Sremskog gospodina Vasilija, paroha Petra Đorđića, predsjednika crkvene opštine Živka Sarića i predsjednika mesne zajednice Goljka Šašića. Blagoslovi smo i postavi smo ovu povelju u temelj hrama koji zidamo za spasenje naroda srpskog. Amin. Bože daj. Sad ćemo ovu povelju koju smo pročitali da stavimo u temelje ovog svetoga hrama i da blagoslovimo i osvetimo kao što smo osvetili, neka bude na radost i spasenje. Ja molim štitore i priložnike i evo sveštenika i ove predsjednika crkvene opštine da dođemo, potpišemo ovu povelju.
Potpišite se vi tu. Jel imate kemijski? Ova je bolja. Evo je prešanje. Evo ga živ. Sam postao sam nešto vam. Da, gospodin jak su ulici. Evo. Jedan će ostati u arhivi, to je crkvena opština. Ovaj da. Može još jedan. Još ovaj čovjek i sad. Na 4. 1, 2, 3, 4. Još. 5 počka da budemo potpisati. Evo.